Danas pripremamo kupusnu čorbu. Sastojke sam pripremila, očistila i oprala. Pola glavice i kupus, jednu kupusrepu, 4 mrkve, meso, a sve zavisi ako za više osoba spremate, onda i treba veća količina. Sad ćemo da isjećimo sve. Jednu kupusrepu. Pola glavice kupusa, a vi možete i više ako za više osoba pripremate. I 4 male mrkve. Njih ću na kolutiće isjeći. Sad uključimo ringlu i da se šerpa ugrije. Naspimo ulja i istresemo sve sastojke što smo prethodno isjekli. I da se malo proprže, da omekšaju. I onda ćemo dodati meso i začine po želji ko šta voli i kako voli. Sad dodajemo meso. Sušeni paradajz, ali samo malo zato što je previše ljuto. Začine po želji, ja ću dodati vegetu. Crvenu papriku i malo kurkumi. Kupus je gotov, to je naravno i domaći hljeb. Hvala puno na gledanju videa i vidimo se u sljedećem.